Edi pa na pa wo kunu. Edi na ye ofe wo kunu. Me metenchen yo so ade bia me fe e wo kunu. Bibia e woni hu bia ye me fe. Mini bibi say weiti na adini ni wa makase because of adini ni wonja fe de penny bibi e woni hu bia e ye me fe me hwe ni ina beauty ne dan ne outer one anti bi oni hu bia de me nyi we everything about him there mepe and yes some dem timi yi we ana bo asem de onye beku oye masse enti no na che sem de dem pe o papa ho ne the way I was smiling and the way I osiesie no ho na ho fa mai na ho fa ya me fa ma social media metimi hu na metimi zoom no makwa free na tade no so no we hwe na tade na say papa ma sitimi siesie no ho osiesie no ho fa de ofa no ho hwe o de hwe the simple crowd ya ba hwe say de tefa one combination no navy blue no was running the trousers name ache papa fa no ho osiesie no fe papa na ya me show sorry ya na me ya kan so asofo na sebe wo mo ya young na won hu efe na nyame ya hira wo mu no ya asorefo ma ne bitaye sinti dua bi de ma hire no ne ade wa hia sa ade ni bi wo wa sori wo ne papa sori mu na wa hia bi nso de na ma ya fa ho se mama ejuma na oye no nipa ho ejuma anokware na nipa nso obi a wo ba wo ho bia wo ne motiva odeba obi a na dwen bia wo odeba obi o wa oba so obesum nyame obi won nso a enye nyame nsum ti na obae wo de na kita o no nti na o se wo hu ne fe but ade ade bia meka ne se me ma nyame adwuma na o ye no exceed ade bia ye around me pese nyame adwuma ne konkan enti me nhwe enchenchen minim se wo be hyehye wadwen de aba but me kura me nhwe na me hu ade kura wo de ba me mfa madwen so enko ho na ahame ane me de ne se nyame adome ya asafo maame madwuma e wo se me kwa asori ameye na meye wo de a wo de ba no enye hwe na meginidi of course meginidi se ade bi o ho a enya ade a obeye enti no me mfa madwen po enko ho na ahame komenim se oye de nipa ho adwuma da bia me ka se oye asafo maame o se onye se okra e wo se ohun niema obu na nichi oye se kraman bibia obepo saa na ensori ma no enyina akọ eye asori ni sunti na ma oye asafo maame enti e wo se odi asafo no esikan oye den a obi epese onya okun oye den a obi pese obehye oye de obi pese wasof maamide na awudie no obetna obi kura obeya ma won se oni wo chekura indirectly oni wo chekura wa kura oni wo chekura but dodo na eja woni pa no how you will take it and how you look it me dem hu ne ma bebra bibu na nichi me said they look back me hwe na me hu hwe na wo because me ma wo fa bad energy MSA wo die me bibia me hu bia no me yi mani sasa bi ba wa kwan mu ade na abaye ebi nyamba ye die but bebreba o na no ya de o ye ne sen o handle the same am say ye juma ye no ene ma na ye juma anokre o ye osofo a yesu ne ma di nachi anokre wo na wo se wo hu se de o betoto wa kwan ene se de o be nante ene obi wo ho a ya bob ne pa na wo ba wa kwan ene kuro we no oye mango no wabosro no wabredi abodi ya ubejibi nti wa moni ana ho a ubetime nya asem na wunya asem so bi besa wo yire so te o se always bi anyam dwuma no mo wani dawo te ayi wunyame hu mobro ni ahweyie ena kwan bi so ni se nti na de bi ameka always be I want my wife to look good of course because I hwe wo yire o te wona hwe wo yire odi wachi a eniama bebre so aboa wo ma we very careful nti e ya ahweyie ni nyame hu mobro ene oyira o kan ho because everywhere me ne me yire me nye sofo na aka kire me yire say udi sofo maame wo fie enya asore ha na o ye sofo maame nti uba asore me no I don't do that me ni ho a wona ya asore o tekini ema bibiri nti always be we move together
it is the best enti sa baby a wo ya wo ba be hye no e ho na ichu onko munima asem kobo na ye de no me ntwa me ho ama me kosan bi ampese bibisa no ntimi bisa enti yetwe ho abasisi a ye ba na ma bebisa se ede na papa ne maame omo ya omo de gi wo mo ani omo de wine down ede na omo ye mo mienu no ye bom a chese e ma obi atimi relax so enko baby a o pasam samia ene yetwen ye basisi a